Ensoko TV, uboroso bw'umugusi. Mwanchu murigeria bw'Ensoko TV na gukwandira ndonsi asure nugusaba kwanenga gwatwarire rituko rigiya rituko rigari juma etariki yamo y'omutyenyi ogatano mwaka bw'echiri bubere 2025 ne monchi nkuru kwa Clinton Ndigi wasaba kwanenga gwatwarire rituko rigiya kwegokire ne 2 yagendera sembeo ne chinga kibono ngo kwarigania sema yakurwa Ensoko ensa eyamo asobo tukobega kurega asobo gatagati bo mochi o Nairobi asensi ya Kenya setokumurekera chinsemo ao na ali ene kiwaseri tukeriga na ali bariki baitu bamangana basangiriri kuru asema mbiari ngentambe nchenkuru kwa Clinton Ndigi, Kelvin Mogoi na Barnabas Ondari na butogo chikobwatira na kuru ase studio ya Kabero kwa ene kiamerigine chipicha ngochara senchirengia mwanchu murigari asaba kori emirimo bonsi asensi ya Kenya nigo tokobachengera ritukeriga kurenda bange bambaite abagokora emirimo bari barikire bokarakini nyoranga naye gokoboka kurumwago kogosoa mugondo okwanike emirimo yonsi okwanekyanga nkoko konyere kwegenderia hase ritukerimo gocherinde kugochengera tore ritukoria rasengencho naye no mokori emirimo ayiga negati ari tukwarigandirete wotkobware Mheshimiwa Jerusha Momanyi obero murabwangoiga kugikiriga kore ky'omwana munyaroka bwe myaka 5 gusariwa goikago kwa hansemo ibunge ya Kitutu Masabe kaunti ya Nyamira. Workers and citizens. Today is equally a historic moment. Omurai wense William Ruto nigara ile ensego chengera ritukoria bakori emiremo irigo chengero kere tariki ya mutyenyo gatano kero mwaka kurase kaunti ya Vihiga. Ya nyumba ndio ilikuwa imeniumiza mpaka naona ninashiba na hata sijakula. Abegohe amatemo kurwase wodi ya Kigogi bunge ya Kitutu Chache North County ya Kisii yago kirobo konyi bukwa gachire nyumba no musamariumia. Karibu sana mwanchu murigeria bono tugochaka na roboti rukubwati asiri tukoria rero muraigwensi ya Kenya William Ruto nigara higatia barai kurwase serikali yanene abega barai kurwase county ya Vihiga na Bakenya kwene kyabunango chengera bari ritukeriga ryo gochengera abakori emirimo bonsi ase ensi ya Kenya iri kwene kiwakire tariki ya mutyenyo gatano kiro mwaka muraigwensi nigara ribage ryo kwegera yo serikali yabekire yo kwene kyabunango kinere na kurenda abakori emirimo bonsi na kwene kyabunango kwigorere amabaga y'ekigasi andamono gochiasabasai. Fellow workers and citizens, today is equally a historic moment. For the first time in the 60 years of celebrating Labor Day in independent Kenya, this national celebration are being held outside the capital city of Nairobi for the first time. And not just outside the city of Nairobi, it is being held in this great county of Vihiga County. This is a significant and transformative step, a reflection of our commitment to reach, recognize, and directly involve workers across the country, including those in our rural economies whose contribution is no less vital to our nation's progress. Kenya is transforming. Kenya is changing right before our eyes. The noise may command attention, but it cannot and it will never change reality. Because the true story of a nation is not told in sponsored headlines. It is written in the daily actions of citizens, like the 30.8 million Kenyans who have registered with SHA and the thousands who continue to do so daily. Across the country, jobs are being created in their thousands, a clear testament to the capacity of our economy to absorb labor and expand opportunity.
It is for this reason that I commend the Central Organization of Trade Union for the choice of this year's Labor Day theme, and I quote, "We support the Northern Link, accelerating trade through the Rironi-Malaba highway transformation," end of quote. The theme reflects a clear alignment with the government's strategic focus on infrastructure as a key driver of economic transformation, regional integration, and job creation. Mancho murigari atutegareta se moigo yoyo niko bonega tia bare bari baikira naso moigo yo egati yabo umuriki omonene wiki amakiri busekyo mbekeri kyabakori emirimo ya Kotu Francis Atwoli muwaziri omonene Musalia Mudavadi omonagari bwe bunge henene Mheshimiwa Moses Wetangula negati bare bande bagendere wakero murabwense mbya mona sokobeka hemirobiri yuko bainyora ensemo yorongorwa Western Kenya samagendro nabego kwene kyabuna abakori emirimo kurwa senseme yo konyora barari bagari ko kwakere emirobiri ya serikali. And as I had painted out the picture that the economy has done very well, I know you have something for us this year and next year. And these workers, all of them who went through here, they were indicating to you that this region and workers' constituencies in the Republic of Country are two-term. Your Excellency, we thank you. We have the recognition of prior learning, whereby people are given an opportunity to turn their skills into certificates to be able to get jobs. And soon we'll be giving 5,000 certificates. Lakini wewe mwenyewe umeona siku ya leo vile watu wa region hii wana embrace wewe na uongozi wako. Na kwa sababu yale ambayo umefanya wakati wewe umekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, yanasimama pamoja kutambua umuhimu wa wafanyakazi na umuhimu wa kufanya kazi. Tumekuja hapa leo katika region yetu hii kwa mara ya kwanza vile mmeambiwa kusherekea hii siku. Tunashukuru sana serikali yako kuleta mashinani hizi sherehe ili wananchi waweze kufeel the warmth and the importance of government and its structures. Ningependa kuchukua fursa hii kuomba vijana, wakati mnataka kwenda nje kutafuta kazi katika mataifa tofauti, kupitia kwa Wizara ya Labor, National Employment Agency, na kupitia kwa Diaspora Department, na tena tuta collaborate na Kotu. We want you to go and work in a safe environment, in a peaceful environment, and earn with your security guaranteed. Toskabasyo mwancho morigari atutegarite nengana yogo chengera tukeriga ria bakori emirimo chinga kense ya Kenya hikirania ritukoria bakori emirimo niko bono abarai au ime yomo chobo songo hegati yabo Paul Nyamweya oyoro mwana siasa Richard Mwebi niko bono barure okoboye gochaso morebwense kwene kebunango keyare rigori ryobogima eryo kwene kya hamabaga yemirimo ngo cyare gotoka sabasai eri banyare ko babago konyaka chinga kechobo igo niko bono bagandire hogo keigwa kwebango nabo igo kwene kya gokonya abakori emirimo kurwase chingatare kubakonya kurwase chingatare chubutaka. Jina naitwa Paul Nyamweya Nyangute, ni mchungaji wa kanisa la Jesus Christ Worship Center, kiongozi wa eneo la Kisii. Siku ya leo niko na furaha sana kwamba ni siku nyingine tunasherekea wafanyakazi Labor Day. Ni siku ambayo hakika inafaa kuleta tabasamu kwa wafanyakazi, lakini kulingana na vile mambo yalivyo katika taifa letu la Kenya, kuna shida ambayo tumeona, kilio kimejaa kwa muda mrefu. Wafanyakazi wanalia, payslip yao imekatwa sana. Kwa hivyo matumaini tulio nayo kwa wakati huu ni kwamba rais wa taifa la Kenya na Salary Remuneration Commission
waweze kuangalia wafanyakazi, kwa maana wafanyakazi wasipopata fedha kazi yao hawataifurahia. Kwa maana kila mtu anapofanya kazi anataka kufurahia kazi yake anapopata masao kutoka kwa ile kazi amefanya. Kwa hivyo kama kuna kitu serikali ya Kenya itafanya, it is creation of job. Hilo ndio tunaomba. Mungu awasaidie hata viongozi wa makanisa mupuni miradi ambayo itafanyika, hata kama uchumi ni ngumu, mupuni miradi itakayofanyika sawa wetu. Na vijana nanyi fanya kazi, hata fanya biashara. Na mtupe hizo pesa za biashara, vijana wapewe ile ambayo ni youth fund, fanya kazi. Hizi zingine ambazo ni za handout asitasaidia sana, bali watu wapewe pesa kwa mpango mzuri, wafanye kazi. Siku mwaka ujao wapate mahali wanasherekea kazi yao. Asanteni na Mungu awabariki wa Kenya wanaposherekea. Abana baichoire isiko na gasinchiyo the moment ya president yako ba innovative creative era tachi factory buna gusiga tonyore factory ya avocado, tonyore factory ya banana, tonyore textile industry, tonyore softstone industry. Kanga bono twate banga e president ya create amabaga wetera se industrialization. Lakini ko twara ruemo story engiya munarengerera tibu ya gutuira Singapore. Bono bali baganye tumusara omente muno musara ofinyuga au singirevi njaja taxes cia mento mubero mugima. Bono nende twakaga ngankoreria ara abafanyikazi asoko bamento musara abafanyikazi baitonda abatebi pore tiga urutana tibuga bamenti 2027 ekongoswa nomo na Dr. Fred Matiang'i omosike president yengi ya mixed fixed ngabo Kenya manyete ngoyo nero ra fixie mechande tubwate Mr. Figisi Dr. Fred Okengo Matiang'i no twarengenere gari naroko na barera abakenya baitonga kimurambwatesi ritukomuna rero kanga mwaro ne mesare kona komento guka na inde mune mesare komenta na inde kanga mwaro le bindo biko kya maguri kanga mwaro amaguta koyeriwa umusaro uri okonyora egere kwa beka savings yake kwagura akagari kao, kwagura akayanga kao, kwagura akarimo kao, kwagachira akanyomba kao. Wanchumo rigereria tugotigana nayo guchengera ritukweriga ria bakoria mirimo asensi ya Kenya tugusuka bose bono tura na sorongo rwa gusia se county ya Nyamira asema mbia rero abamenye bensemo ya Isincha ase wodi ya Kyabonyo re bunge ya Burabu me county ya Nyamira bana kia okurobekana na kwemurongandria ngana ase Kenya gitari ya Isincha heyo ya nyarko bage kwagacho ase kakimya kemerongevere ya erire kureneti ya nyako igoro wikabono bago kwanekerekyo nigo bono bamuchire mu governor bwe county yo Amos Nyaribo hamo no mu MCA wensema yo Vincent Benecha ase ogotaigora enyagitari eyo egento gekogera bakogenda ase enyagitari yendiba nigo bono batebire no nyate gocha kuigorwa nigo barache koira obusini bwache koira umurimo obo wase eserikali na koyesaba esona negati kokonya muchando yubuna gotumanyu muri Kito Steven Nyariki Ekira togo ikase nyagitari ya Isincha iyo gotoka se wodi ya Kyabonyo bunge ya Burabu ime county ya Nyamira ni goto komerana na bamenyi bayimogetia masarori abakwe murunganira gotaigorwa kwenya gitari ya iga gasege ka kemya kemerongevere maiga yokorosiwa ekero kwirigereria buyaso boime ni goto kwariganiwa no bonyansi obubo yetubete ekero ikiramakia yekebwate amabati abosire egento gekworokinga nyagitari eiga nchanya gotume kwagese agachwa wan imechande tubwate ne nyagitari ye nabona twaikere ga nyagitari ye kurwase ase masanya anyansite in fact bakabona iga murayonde teyo wansira ose abagambi totebe na abagambi baito babangire gusubuma nyagitari ye at least abangina baito bachire yani bakabareka abana babaira ngumbu endiba 24 ya kuli miaka 24 era igarioka bagocha batongaina koigora tole njana koiguru paka bono iga twataka ngetagorwe erusuga iga tojiebe ekera abantu bakorwa babangina moiso ndo mongina arware tensaiga tokomoira endiba twamoira ryo mbangi twamoira kebirigo twamoira Nyamira korurera iga etotaito omorai bwe bitendo tayo yogotebango korare agenda
oyo minto province oyo orarire nero rego suguma nyagitari konya twarire ya igoirwe igo tokurere twamuinyora buna bani gatomanye ta sense yiga abangina bagonkera injira abarwaire bakwera njira bataraika nyagitari endiba nyagitari chine chiarure maega chiaigoirwe inkintu twakorete gatareke nonye nyagitari kobo mbarabare ne nyumba boigo yarosiwa ase e budget yo mwaka 2024-2025 yu ekageire koba boigo gati ya magaje nyagitari ya isincha egento batebire nonye gekorosi waigo nyagitari iga nchanya gukora bokora libonde bwensi egento abamenyi banyore gasi ngongu hanene mono ase abasubati bari bebwatiranetie Josephine Machukungoro igonko bori na kiga ke para yeite salegete korona kanyoma tu kenyoreke na pare na bereiga korona gakinirete na bondo chenje getariga yakori miaka 24 na kinerega iga na nyorira aba bondo setango bori na naki manager na ndenga igo konyorera omwana mutari koronya getari ni bori na ara siraga kimemira banda nyoro omwana ero kubenecha abantu barambari kwa nyagetari bagosoe imitima nyasa bari emite yemeringa mwiyo manyansi baba buya aya na ramabori gochase omu MCA Bororo Moske Vincent Peneja umugabana bwe county ya Moske Amos Nyaribo tugosabaiga inki omurayo ito uyo kwenda yani gotokonye gosabara yaba baito wansere MCA yaito mpaka ase gavana shuali akirende egendeke ase sichaga ase sabrokeseni etobwate institute ebwata abana abange sana tubwate secondary ebwata abana abange tubwate primary tugozange ne emergency wono ka endi batoko ganda shuali nigo komo batebire nga nyore nyagitari etego chikoigorwa nigo barachikobetererwa kweyatera oboremo obuna kuboira ose benane skuru mbarabare roro ye primary aboigo ase skuru ye institute ya Borabu secondary babeke tido munga nyaribo agare skuru akore egende rama nene ntwale kogenda Labor Day ngitogo jokoro etwacha to demonstrate nyagitari ye pi eigorua anyatari ko igorua demonstration twatera no gore mobo gosetera nye school kero korigeri mega yanene nyagitari ya isincha ya nyarako bage koba wetani emyaka 20 korengana abamenyi aba ereiro borobo nenenga nasike nyagitari getara igorwe riwe nyarako bage kwene kyo bokoreri anemono gocha se chinseme chigekere bamosabire umugabana we county ya Nyamira Moske Amos Nyaribo na boigo mu MCA we wodi ya Kiabanyoro Moske Vincent Penecha ero kwene kinga nyagitari yengo igorwere eriye konya bamenyi korwa ase dispensary ya isincha iyo gotoka ase wodi ya Kiabanyoro sebunge ya Borabu ime ye county ya Nyamira ingo reporter ya Soko TV leteranyari Steven Embonde Wanchumu rigari atogos kabosio totigarita se county ya Nyamira amatukamake maiga yo mwana monyaroka bwa myaka 5 gutocherwanse na guito gwika gukwase ensemo ye bunge asensemo yo wodi ageseme bunge ya Kitutu Masabe county ya Nyamira nigo bono mutendere bo basobati se county yo Mheshimiwa Jerusha Momanyi aisokire na kugikirega korekyo asaruro gusaba ngabaria bakorete egekorekyo banike munanko imukirwa bare egetambukire getinde kerichiko kago kwana se school ya Nyakemincha ekero Jerusha aikira na sensemo yo kubwato ko bokonyu bwechiema chitinga chibesa chie ebose chibesa chebyombe nabo kubasira abana boda boda ebitamba nabwo negati yebinto binde nigo bono haburirie abamenyi ase ensemo yo kwene kyabunangwa kaparo roboti ase bitaseni byo banyanyimbo kero bosari buno bwo banyara ko babokwane kiwa muri kito Steven Nyariki agotomanya senchero bikiro Omoteneri w'abasubati Nyamira omusubati Jerusha Momanyi uyo bangomono korage byara na kugikeria gekore kia sakari maeche rasta uyu omotacheranse nabo igo komoita gwikagokwa omwana omoiseke w'emyaka 5 asamaria tacho inyanjama ase kenyorokia Nyakongo ase wodi ya Geseme bunge ya Kitutu Masabe county ya Nyamira ase ewiki yeiga Omuntu gakutaka ngano mwana moko mwana by'emyaka 5 okoruzi nyombo mwana ngora yiri mwana koro ngata isoko genda mwabachikura mamu mwabutanga ndiragai anyo muntu yo
Musina maungo imarenge, bakuzera kabule gatami, akamugoli omwana kimwera na gitanya kukwa na ndo ni samoke. Arute moyo ule bikari ta samoke. Kwa timu yo na mwana katu. Kina abasoro ile. Akamukora abantu bakabula igabale sebinyoro byino. Takuna koyegerera. Digaba kwatwe basibutitera. Moyo kworoki urobotindi nigo moskecherusha mumanyi abekege kurege tindi erio kotenena ne famili ya Nyagosira. Kwa nalitiko lya rero ase skuru ya sekendari ya Nyakiminja ase wodi ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugrango ya Nyamira ekere moskecherusha mumanyi are kubwazo kachiema chicheki gocha asaba rundi ya chipigipigi chitinga gocha baburaka amarangi etichireso ne chikobi munenjere yemo yo kubeka esiro motu inse ya nkaf. Nonyenigo moskecherusha nigagendere gwakera bokongwe serikali erabisiyo moske William Ruto nagotebanga nyondri atarenge serikali tagoikerani magendero ao ekerebo igo agendere gwe yakireko ko yokoriekero kyo governor aso mwaka 2027. Na ile taite bateriga serikali ni nyinyi, serikali ni sisi. Usoni mkate serikali ni mtu mngao. Wana baki na hapo batiti ya serikali. Steven Nyarikimode Ensoko TV Nyakiminja county ya Nyamira. Tukoska basio mancho morigereria niko bono yaba mogoko moneri tukoria rero ase kenyoro kibate kegotoka ase wodi ya Kegogi sense mo ibunge ya Kitutu Chache North county ya Kisii ase amatio mogaka Francis Nyakundi no mongino ya Masi ya Cheng Nyakundi banyara ko babako gachirwa enyomba ase enyomba hamono musamari yo koriekerwa kebo jumba ase bunge yo Mheshimiwa Dr. Alfred Ndemo bagokwa na chinga kicho kobekerwa hama bati ase kerama kyabo niko bono baereire emechando eyibabere bagwetera ase babere bagotwara bokongwikirania obwagachobu niko bono bamwiraneirie mbuya muno muskendemo na kumugania akonya bande abari na maganio bunayo muri kito Pethuel Machini nwarenga sayo robotiro ya senchiro bwikira magega yogo chandeka se kegetambe nigo litkurerero yabo mogoko ime yekenyoru kibote wodi ya Kegogi bunge Kitutu Chache North imaiga ya amati mogaka Francis Nyakundi no murugyo Masi ya Cheng Nyakundi kwa gachiro nyomba no yokuriekero kyobo chumbe bunge Kitutu Chache North county ya Kisii omoske Dr. Alfred Ndemo oyo abange mamanyachebe na dawa bao kwa na chinga kichoko bekero ya sekera makenyombe yo niko baerere mechande menge babere bagwetera so gutwerwa kwikera kwirera mechando komentikana asingencha maruire yo omogaka bwenke yo inje na soera iro bokongu gondu arete goika bono iga ombwata abana babere skulu abo babwata bokongu asoko ende skulu eyo kolendo mwesimiwa Ndemo ondora ira mabera
igongo tuerwa onyaga chaire nyumba aira na irimbi ya mano. Hata watoto kwa shule ni shida, hata chakula kwa nyumba juu mzee amegonjeka muda, mimi ndio naenda konda na konda yenye iko hapa. Saa nyingine ya chai ni 100 na mahindi ni 150. Ni stress, inabidi nifanye mara 2-3 ndio itoshe. Lakini nashukuru. Yaani nyumba ndio ilikuwa imeniumiza. Yaani mpaka naona ninashiba na hata sijakula. Hata kufikia saa hii sijakula, lakini ninaona nimeshiba. Echinga kichicho niko banyako bakwerere mechande menge bagwetera sensemeyo nabono kuberwe para naboigo banyako bakobore muskendemo karachora nyako bagakobasira kubaroseria epara sensemeyo naendo mochando tobwatande mone eparirie itoroche munera matobe paririe ito chionsi bichirosera kini eyaite etigire nono korware kara malaria goturi togo kuru otokuru gochie para twacha goikere para mate igonto bwato mochando bwe paririe ito estima imaiga se itoma ekenyoro kiatobisa stima te yononye ense elimete ono to kumira ki intutu ebiro magambiga na kibono totigire iga omogambi to inyore yamona ba minto se bali musimi watuma asenge yabati muchanda ndimbi yamona se gasi wakori ogendera gokora botambe nande kabo more muku goikire gokora na hoteru maegao andite yetura kwanda gwetani nga asikenyore kigwachire ntubwato bari mu bwisaine ntusumbogete binte binge kinjira munabone bintu gwatumire byikira ebyekirunjira enjere yo itichete igo gokora umukyorigererio rorenga ki ngakibwene tokonye asinga kigusi asa gusiengima byamona soko nyora bari barense patabwate monto ko barwanirira. That is why we have stood firm to attend asoro mheshimiwa. We support you so that come 2027 when you get into office okonye na bari barense buna banga buno mochioyo igo mochio astu achire gaiga niko mono abantu baikirana sensemeyo bamoiranire mbyo muske Alfred Ndemo na kumugania akonya bande buigo bari na magania ao asabona barireira yo kumusira seganga yae yo kurye kirugo cyubo chumbe imebonke yo obochuri obona borobosyo asego yo minto mwesimigo minto Ndemo na irane iringambi ya mono asogocha gotokonya musiboyo ndoche nyomba nkobere na irane iringa mbiya mono korabu watokoleira amaya alitoteba senge yaito yani kwaretira oborabu henke yaito toteba sa matukonse naenda so buya bwaya none kero ago chikuboria na bago kenyora senge njo na bwata mabere sa bantu baye ngokonyari. Mimi narudisha shukrani kwa sababu huyu daktari yani amenifanyia kitu yenye mpaka tangu juzi na sasa mama mwenye amebeba msigo anaenda kusaa mtoto mwenye amekata kuzaliwa, lakini leo naona amezaliwa. Yani nashindwa kenye nitambia huyu ni Mungu tu namwachia. Kwa tolo no magoko manene omonene mono nyasaye to sabero mugambi Ndemo daktari agenderere egere tomokonye na intwe atubwatisi taira na maiga munariria arenge twatagite twabwato moyo randi tanya kongwainwa anya koniri bagari yaye Reporteria Ensoko TV koroige kinyorukie bate imense mayebunga kitutu cha North County ya Kisii Chapethuel Machin Mancho murigiria soroboti ruo murikito bari na basondari kurwa sebunga kitutu cha North no tukwira mutumoko mutangani aiga ase studio toskare kure na turasi kagitere getamba sensema ya kabere togendra gwe semia manke Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Onye kubwatari ibolyo obosemia gusekero kendi gyonsiguro yemirobiri yitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya 5 asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV Oboroso Bumugusi.
magega ya televishoni ya nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubunchuria bono nabo konyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke asoliguri liyake busani turikere gose twakere simigwetire namba yaito yobunchuria 0788666662. Usinipite mokosi. Abagusi nigo babinerete omunwa nororentererete okuguru ine namaene omurikitu Innocent Onyango oikire gusi na kunari kinyoru kiebate kierire ensemo yake rokana gokorobo sakibu asugu kwana eyemase yamuno mugakungutungutu uyosi betwe chichera ao magega yukubwata ni waniri mocho liyogo segeta liyororoche na kigusi yari omuralingo tengo bwa beto bokongu because igalia emomete rumwe ya mabantu 7-8 ko babucha echo acha no moko gende ndoire nyoro mugano uyo asobotambe n'obwagale na Innocent Onyango kireli tukulia Jumapili ya kitariki 3 cy'omutienyo gatano bo mwaka oyo gochakira chinsa ibere cyabutuko eliyomanya chinguru cyoromeme una omunwa okolenterera omonto Bwana unis Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi ya bono. Buya kegemo inde aso gutwanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambi. Nsoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikelia serikali ngichwera kwa nigorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego omuntu mato ukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Rumba music ase miziki yabagaka eli abantu bakonga kongire chinengo chacha kiriko choga ya rumba Omelia kenena poto akelengo yekola mama naboigo ntukwiba basaye aba bakurwa jijenzi emisiki ekogenda bwange bwate chia talaku le général Dangote anachukua anaweka oye mose kunambi Ricardo Momo oye mama Dangote Netaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka nzube ya bololo tumerane kila litukulia Jumamosi kati ya saa 10 wika ensa AM Eye Nsoko TV Oboroso Bumugusi
Karibu sana. Tumurigiria sense meiga ya kabire mbiyamana soko endrago sangana intwe ene mesema yekuru soko ensa emo abana toko endrago kumanyaria ne kiwe asaba wata dive sector yobo chanu banyara ko baba kuru kubole gochia se serikali kone kia bunangwe sona ni regati erigo chigokora humo chando yobe erigo kwerekiwa soko mentakana kwa maguri county. Cancer and non-communicable diseases is a burden in the world, in the region, and in the county. Statistically, we say 27% of deaths arise from non-communicable, meaning almost at least 3 people out of 10 die either due to pressure, diabetes, cancer, epilepsy, and other conditions. If we go to the admission, 50% of the admitted patients in the hospitals are due to non-communicable. Patients stay in the ward for 2 weeks, for 1 week, because of uncontrolled sugars. This one will pull down our economy and our productivity. We have come to converge and come up with a few policies which can help people living with the non-communicable diseases to have a better life. Kwa majina naitwa Fanis Kwamboka Kinaro. Hii group tulianza 2019. And kitu ilifanya tuanze group ni in the community unapata there are some patients wako na NCDs. Alafu they don't have anybody wenye wanaweza elezana na yeye. So tukakuja pamoja in the clinic hapo kwa KTRH tukasema if we can start a small group yenye tunaambiana vile tunameza madawa na vile tunaweza care on our bodies and manage it and then we'll be good to go. They withdraw lights for our dispensaries and ensure that from what the dispensaries currently receive is drugs for management of primary health care conditions. We ensure that at least we are able to include in that list the drugs for non-communicable diseases. Naitwa Irene Kotabiri, a member of NCDAC, Kisi chapter. Nataka nishukuru sana hii group yetu because wakati hatukuwa tumeanza kujumuika pamoja hivi tulikuwa stigmatized sana. Even if it is not a full range of those drugs, we will be able to establish at the county level which are those ones we can be able to avail to dispensaries. And so I think the discussions that should be able to proceed now in the assembly is that Kisii County takes the lead in this country to ensure that that list of drugs is expounded. Naitwa Joel, mimi ndio chairperson wa group hii. Vile ambavyo mwenzangu amesema, tuligundua ya kwamba watu wetu wengi wanaangamia, wanakufa kwa sababu ya haya magonjwa NCD ambayo ukiangalia katika vijiji mahali tunatokea unakuta ya kwamba watu ambao wamekufa kila wakati ni kupitia kwa haya magonjwa. So tumekuja pamoja, tunajaribu kusaidiana na pia vile ambavyo serikali inatusaidia, tungeomba ya kwamba zaidi kuna mtu pale nyumbani hata madawa hawezi kununua, unakuta mtu kuna sukari, hana insulin, hana hata pesa ya kununua insulin. So ndio tunaomba hata serikali yetu, county government pamoja na viongozi wengine ya kwamba ikiwezekana pesa iwepo na tutengeneze Toska wasio mwancho murigeria sorobo tirondo mokonyi humre wiki ya magia Jubilee Mheshimiwa Fred Matiang'i negatia baraibande kurwase kiamekyo nigobaikira nase omuiga wogwaka mbiyamana ase county ya Narok asomorikyo monne wiki ya mekyo olekenta Moitadel anyal kwarigania omoroberi oyo ase ensemeyo Muske Matiang'i nigaruro kubole gochia saba na inchi konekya bunankomo bwate sebare nane mono gweso na kwerikia ase kiamagia Jubilee elibachi konyara ko baba konekya nkorenta barobara yobuya ase obochoria bono mwaka ogocha bwechiri bubere meronge bere na isano nebere. Wakati umefika saa hii, wakati mimi nafikiria kwa nini ninatafuta uongozi wa nchi, Narok is one of those reasons. Hii county imeporwa na wakubwa wa serikali, wanachukua mashamba, licenses zingine zinatolewa pande ile za mining. Sidhani kama wananchi wa Narok hapa hata viongozi wa county assembly wanaelewa ni kitu gani kinaendelea huko. Tuko tayari sisi kama viongozi wa Jubilee kuunda serikali ambayo inaangazia maslahi ya wananchi, that is responsible, na kwa sababu tumekuwa hapo mbeleni
sisi kati ya vyama vyote ambao vinaongea mambo ya uongozi, sisi tu ndio tumeongoza nchi hii. Jubilee is the only party that has been in government. Kwa hivyo we know what we are talking about. Kupitia kwa rais wetu, sisi ndio tulileta mpango wa Linda Mama. Free primary and free day secondary education ililetwa na Jubilee. Infrastructure development ile ilikuwa inafanywa na Jubilee na mambo mengi. Hayo ndio sisi tunaomba nafasi, majaliwa ya Mwenyezi Mungu, tupate nafasi kuyarudia na tuendelee mbele kuongoza nchi yetu. Ninawashukuru nyinyi wote na ninawaomba viongozi wale mmekuja, mnagombea uchaguzi kutoka mashinani kule kwingine kote, wajumbe wa bunge tafadhali. Tukusika wasio mwancho murigeria mukwandiri wa serikali Mheshimiwa Isaac Mwaura nigo bono habwatukire nkwana yaye ya kubwatuka wiki na kwerere miroberio serikali ya Kenya Kwanza yabekire na aliyerigitigo ikirania sate abiri nigo yaigwire amabaga y'ekigasi amange gochiasa ba Kenya hane mono abasae chinga kecho Mwaura digaruro koboria gochiasa ba Kenya bali bamenyeta ase chindoche kwene kyabuna nko bali maiso chinga kechiga embure nyinge iroberio gochia kwene kiwasama tukawo. In 2025 Kenya created 822,100 new jobs, increasing total employment from 20.8 million in 2024 to 21.6 million. The majority of these new jobs were generated within the informal sector, which accounted for 87% of the employment growth. Notably, the construction sector, and you can see here affordable housing, played a significant role, expanding by 6.8% after recovering from a decline experienced in 2024. This growth was driven by affordable housing projects and the resumption of road construction works at a cost of 220 billion. You know, there are 585 projects, 6,000 kilometers of roads, and we want to construct another 28,000, underscoring the government's commitment to economic recovery and job creation. The government remains focused on sustaining this upward trajectory to enhance livelihoods and economic prosperity for all Kenyans. The ongoing heavy rains have caused significant rises in water levels in its key dams along the Tana River cascade. Due to the heavy downpour being experienced in the Abydos and Mount Kenya regions, we have experienced very high inflows in Masinga, Kamburu, Kindaruma, Gitaru, and Kiambere dams. As of 7 a.m. This morning, Kiambere Dam had spilled with water levels reaching 41 centimeters above the maximum capacity. Residents in Garissa and Tana River counties are urged to move to higher grounds for their safety. Tukusika busio mwancho murigerio murawe kia magia DCP muskeri gadi gashagwa negatia babwatani vaye niko baikira nase account ya Kajiado aso muskeri gashagwa hagenderera komochia serikali ya Kenya Kwanza insubora ibwayo muraibu ense William Ruto aso gutaikirania hemeroberio iyo bwente komokonya na komusiro mwananchi bokonyora gwense niko bono hamochirie egetamba kirogia serikali koriga kundire gesako kyabamanyi asensemo yechindemero cyabasate abire serikali bakorosia asensemeria yo kwamereria serikali niko barachikobeka emeroberio yo komokonya mwananchi aseri bagari Tangani. Tuko na sababu za kutosha za kusema one time. Shamba la Kebiko ambaye ni shamba ya Wamasai iliwekwa hapo miaka nenda miaka rudi ya jamii ya Maa, Kasongo na Nixon Korir wamenyakua hilo shamba, imekuwa yao. Kwa hivyo lazima watu ya Kajiado kwa sababu ya wizi ya shamba la Kebiko Kasongo aende nyumbani. Mambo ya jambo la pili, shamba ya Oldonyike pale Magadi, huyu Nixon Korir akitumiwa na William Ruto amenyakua hilo shamba. Na pia Katole Metitu wako hapo. Huyu rais tulimchagua afanyie watu ya Kajiado kazi. Kazi yake kubwa ile amefaulu katika Kajiado County ni unyakuzi wa shamba ya Wamasai. Na kwa hivyo Wamasai wako na sababu ya kutosha kumpeleka nyumbani. Mambo ya uongo hapa Kajiado ndio imezidi. Kama kuna county imedanganywa, mimi nilikuweko akitoa ahadi ya kwamba town ya Kitengela
ataweka maji na sewage. Imewekwa? Ni uongo si uongo? Kwa hiyo lazima aende nyumbani. Mambo ya Ongata Rongai, mambo ya Isinya, mambo ya Gong, aliahidi maji na sewage. Imewekwa? Lazima aende nyumbani kwa sababu ya uongo. Tukitoka hapo, kwa sababu ile shida tuko nayo kubwa na huyu William Ruto ni mambo ya uongo. Barabara ya kutoka Isinya pale KAG mpaka Konza alisema atajenga. Sasa ni mwaka 4. Amejenga? Alidanganya watu ya Isinya. Na kwa hivyo lazima umpeleke nyumbani. Barabara ya kutoka Imararo mpaka Isara alisema itawekwa carpeting. Na ndio tutapitia leo tukienda Loitoktok. Hiyo barabara haipitiki. Pahali ingechukua lisaa moja inachukua masaa 3. Alidanganya watu ya Kajiado. Mwancho murigeria shida kemerongene na isano chia butukire igoro yensa emo yabono botuko chitigarete 15 irage chinsa ibere chia bono botuko no to igero mweri aso kumanyaria ene kiwa aso botuko bwarero ase ijume igetari kemo mutionyiga ogatano na ndege koroga chinsa isatu cyo butuko bwarero ninchikore naga igato sanga mange kwenda siboni gagendera gutwara uburigerio bya bwimeroberia gendera asembe yensoko TV ase libagari ya Kelvin Mogoi na Barnabas Sondari kuro ase studio ya kabere abango nyako ne kyamero gine chibi chango chara senchirengia chenkoro kwa Clinton Ondigi. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Onye kubwatari ibolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemiroberi yaitu Yensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya 5 na limo asumucho munene o Nairobi. Ensoko TV oboroso womugusi magega ya television Ensoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke aseriguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwetire namba yaitu yobonchuria 0788666662 Usinipite mokosi. Abagusi nigo babinerete omunwa nororentererete okuguru ine namaene omurikitu Innocent Onyango oikire gusi na kunari kinyoru kiebate kierire
ensemo yakeroka gokora obosaki asogokwana eyemase yamo nomugakungutungutu uyosi betwe chichera ao magega yukubwatanirwa n'irimocho liyogosegeta liyororoche nakigusi yari omuralingo tengo gwabeta obokongu because igaria emomete rumu ya abantu 7-8 ko babucha echo acha no moko gende ndoire nyoro mugano uyu asobotambe n'obwagare na Innocent Onyango kireli tukulia Jumapili ya tariki 3 cy'omutienyo gatano bo mwaka oyo gochakira chinsa ibere cyabutuko eliombanya chinguru cyoromeme una umunwa okolenterera omuntu Bwana unis nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore asamari tangoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonzo na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna maryogo yogotindi amosariri wona yaikireke wango guikarwarigo kwanya oroyonde orenge kwende kanisa utigire onge yakonywa maryogo yogotindi na amaru abasari eryo twabaretaga Betami twabarwari erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi tokrisime namba 0706